Aku patah. Tiga aja patah. Oh, wait. Cangkuan ka apa po ito, Putra? Hey, kaya nga po ito eh. Yan po. Tunggulo, tanan nyo na yan. Mantap. Yo, tali naman si okay lang po. Tali di depan. Masuk aja lah Iwa. Itu peregang lo yang dulu ya. Dulu sakit kalau bantu. Dapat. Motornya ketek, nggak bisa narik. Kemarin kenapa dong? Kalau ngambil sampah, makin dalam.